الموتى الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا أحلت أرواح من مشارق الأرض ومغاربها بر وبر خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني ثم دار صحبة المدينة عبد زوجته الوالد أحمد بن عبد الله الإخوان ثم إلى روح أمواتنا وأموات أمة الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه عن عمران بن حسين رضي الله عنه lan saking Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu nekangi wa an Imran bin Husain lan saking Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Imran bin Husain. Sayyidina Imran bin Husain adalah salah satu sahabat yang tergolong orang-orang awal masuk Islam berning kota Makkah. Karena orang-orang masuk Islam ning kota Makkah sebagian besar adalah umat Islam banyak nerima tekanan-tekanan dari orang-orang kafir. Dan beliau termasuk Sayyidina Imran bin Husain adalah sahabat mulia Nabi, selalu mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau andik julukan orang yang menyerupai malaikat. Hebat, luar biasa. Karena tangan beliau pernah baiat secara langsung bi Nabi, bentane ngatekuk setengen bi Nabi dan membaiat kepada Nabi tidak akan mempergunakan tangan kanannya kecuali untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau di penyakit sangat ning pencernaan. Kurang lebih 30 tahun beliau mengalami sakit yang sangat parah, cuma sama sekali tak mengeluh. Sama sekali tak mengeluh. Bahkan ketika Sayyidina Imran bin Husain sandek bareng para sahabat selain menanyakan tentang keadaan beliau, maka beliau langsung mengucapkan spontanitas, aku mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Karena penyakitnya dari Gusti Allah. Kok cinta deka apa saya kecintain ini Gusti Allah. Seketika ini pecah tangisan para sahabat. Tangisan para sahabat seketika ini langsung pecah. Ketika mendengar jawaban langsung dari Sayyidina Imran bin Husain. Tak usah nangis, tak usah nangis. Karena engkau sanggup cinta deka apa saya kecintain tining Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau Sayyidina Imran bin Husain gak dito sesekut ya cek ajalan bi Nabi antara dak telum kasa antara dak telum nikah. Ketika beliau mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi kerong dekat Siti Fatimah. Kerong dekat Siti Fatimah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam matamoy dekat telum Siti Fatimah. Siti Fatimah saat nikah beli telum nok-tok labeng Kanjeng Nabi. Siti Fatimah tanya, "Man fil bab?" Siapa sebenarnya labeng? Ana abuk, kok bawa abana ba'an wahai Fatimah. Waman ma'aka ya Rasulullah. Sarang basaya panjenengan ya Rasulullah. Imran bin Husain. Maaf ya Rasulullah.
kami tidak bisa membukakan pintu padamu dan Imran bin Husain sahabatmu karena sebagian dari anggota badanku tidak tertutup. Karena pakainya Sayyidatina Fatimah saat nikah yang kui Sayyidina Ali untuk sholat. Saking tanding Siti Fatimah. Ya. Maaf ya Rasulullah, sarong kula yang kui Ali bin Abi Thalib. Sedangkan kaula sebagian anggota badan seterbuka, tak bisa tertutup. Maka kaula tak bisa muka labeng kanggo panjenengan mun panjenengan bade kancana Imran bin Husain. Maka Nabi SAW memberikan surban kepada Siti Fatimah. Wahai Fatimah, ari angkui untuk menutupi sebagian anggota badan. Saat nikah kita turun ayat hijab, ayat wajib nutup semua badan. Maka Sayyidatina Fatimah pun menutup sebagian anggota badan terbuka kelaban surban Kanjeng Nabi terus buka labeng. Buka labeng di Siti Fatimah. Rasulullah SAW begitu mencintai Siti Fatimah langsung mencium Siti Fatimah dan Siti Fatimah mencium Rasulullah SAW. Terus tonton sampai toju ke korse pinaraaki pepecot Kanjeng Nabi muljaki bi Siti Fatimah. Neka akhlak Kanjeng Nabi dak putrana tak ben seroben Kanjeng Nabi. Sebenarnya kecukan ketika Siti Fatimah metamu ke Kanjeng Nabi, layan orang seluar biasa cium merangkul. Sangat mencintai Siti Fatimah toju ning kursi layan tamoy emul jaki enggak tamoy seneka. Nah, neka Sayyidina Imran bin Husain neka termasuk orang sebanyak menerima tekanan-tekanan karena Islam bereneng Mekah. Islam bereneng Mekah neka wah penuh kelebihan seksaan namun Abu Jahal bolana. Nah, la ilaha illallah neka banyak riwayat hadis dari Sayyidina Imran bin Husain. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temene Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku fada. Nebus sapa Kanjeng Nabi rajulaini ing wong lanang loro minal muslimina saking wong kang Islam, wong-wong Islam. Nebus bi rajulin kelawan wong lanang siji musyrikin kang musyrik. Fada nebus sapa Kanjeng Nabi rajulaini ing wong lanang loro minal muslimina saking wong kang padha Islam. Nebus bi rajulin kelawan wong lanang musyrikin kang musyrik. Akhrajahu ngetoaken hu ing hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi wa sahaha lan milang-milang sahih hu ing hadis sapa si Imam sapa si lan milang-milang sahih sapa si Imam Tirmidzi hu ing hadis. Wa asluhu utawi asali hadis iku inda muslimin ono ngersani Imam Muslim. Hadis nika nerangaki bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah nebus tawanan perang sekadime kaum muslimin beda setertawan. Jadi beda salah situng apa perangan umat Islam tertawan, tawan. Napa tawanan nih mun bahasa Madura? Tawan ya, oning bian tawanan. Jadi perang ku tawan. Umat Islam saat ini kedua orang saya kening. Saya tawan nih dari kubu umat Islam, dari pihak umat Islam beda dua. Orang kafir beda saya tawan kia dari golongan orang musyrik situ. Negosiasi akhirnya. Dalam carana menyelamatkan umat Islam dua seetawan bi orang-orang musyrik dia. Maka kasa minta tebusan pak keluar orang dari tanggolongan yakni orang yang musyrik situng nih kan orang kafir situng pak keluar maka kancana ben dua pak keluar. Lepas tawanan perang dari tanggolongan dari orang musyrik maka golongan ben lepas bi orang kedua dia. Jadi tukar tebusan. Nah, nika bahwa apa? Dalil bahwa pendapat jumhurul ulama jawazi mufadatil muslim tab mufadatil muslimil asir bi asirin minal musyrikin.
Dalil nikah adalah bukti bahwa diperbolehkannya tebusan bagi seorang muslim yang ditawan dengan menebus dengan menggunakan memakai tawanan daripada kaum musyrikin. Wa ila hadza dhahabal jumhur, maka jumhurul ulama berpendapat oleh hukumah nebus tawanan setawan bi orang kafir, yakni umat Islam setawan, tebus kelaban tawanan dari orang kafir setawan bi orang Islam. Nah, kecuali Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah debu la tajuzul mufadah wa yata'ayyanu imma qatlul asir au istirqaqih. Tak boleh nebus bila mulai tawan ya teti cuma neng dua, imma paten si tawanan gelak atau menjadikan budak. Tak boleh nanti aki budak orang atau meki orang untuk dibunuh. Debu Imam Abu Hanifah. Sehingga pendapat Imam Abu Hanifah bila pun le tawan ya imma teti aki budak wa imma ya paten. Tahu saya tebus, Arab yang tebus, mau tebus berarti ben nyodoraki orang semerdeka untuk dijadikan budak. Otabe menyodoraki otabe meki orang se kebe tebusan gela untuk epate. Debune Imam Abu Hanifah. Nah, adapun para ulama selain yang kita dinto oleh nebus kelaban cara lain. Jadi mungkin beda cara negosiasi selain sebisa untuk tebusan dengan cara lain tanpa mengorbankan umat Islam, mereka harus dikedepankan. Menurut sebagian para ulama. Sehingga mungkin beda cara lain, bi apa? Oh bi PC masalah. Orang kafir bisa nebus kancana beun ria bi PC sekian miliar monggo. Mungkin beda cara selain tebusan gelak cek nebus bi orang. Soro tebus bareng PC. Tapi tebus bareng apa? Minta apa ben tebusna? Minta kendaraan masalah, minta PC, minta apa? Lah, mungkin beda cara lain cek sampai ngangkui orang nih ke sebagian pendapat daripada ulama. Nah, kita mereka debuna Imam Wazada Imam Malik nambahin daripada Imam Abu Hanifah. Beliau ada bu tajuzul mufadah bi ghairihi au bimalin. Diperbolehkan nebus tawanan gelek kelaban cara selain cara yang mereka tak nebus bi orang bi apa bimalin kelaban PC bitunya minta tebusan sekitar berapa 1 miliar congok ya mon reng Islam mapan perlu lagi kekuatan perlu lagi pikiran perlu lagi pikirna kekuatan sangat dibutuhkan untuk kaum muslimin, maka harus tebus walaupun dengan PC banyak masalah. Siapa saya tebus? Soalnya tua. Lah penyakitan ru lah ada. Lah tau saya tebus dina lah. Bila kakan je lah, tak apa ada je lah. Apa bacaan geria? Lonjo tak tebus ya? Kalah. Kalah ben. Dak guna aja. Jadi saya tebus gila. Mon kelaban cara lain engki mereka tanpa eporob orang Islam cara lain. Nah, pangki sekarang minta tebusan apa kasah? Kutu kelaban cara lain ni pendapat Imam Malik. Saya tawan ulama saumpama. Minta tebusan nyari lagi saya. Leket penyakitan seberak mati rola lembeki. Nyok biabi boleh. Dan maksudnya mun kira beda cara lain kalau beda cara lain. Jadi neka tebusan. Si amoso bi orang kafir, adupan penculik kan saudara masat. Ya cek reng nyaman reng jahat mon gak sah. Nyulik anak terus reng tuane telepon minta tebusan. Kita termasuk dah neka. Artinya ki wis poro lah ahlin kala.
iyuna bolan mapan. Alin ben teteken neng e poro. Nah, teteken neng e poro soalah napa neka dalam rangka perang bi orang kafir bene bi penculik mun bi penculik kipun berarti orang jahat penculik ini kan ki tergantung sambian ya tepu sebi napa pun. PC atau minta kendaraan atau minta surat-surat tanah benar bahwa alam masa-masan matalan untuk nebus anak nih katanya penculikan nih kayaknya nah benih hasil tawanan mun hasil tawanan asir nih kening ditebus nah ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib anadar ketika Sayyidina Husain nih kesake. Ketika Sayyidina Husain nikah sake sarah Sayyidina Husain nikah saat nikah. Sake panas. Sake panas sarah. Akhirnya Sayyidina Ali bin Siti Fatimah anadar. Mun Sayyidina Husain dia sehat, engkau apa asa teluare. Dan Sayyidina Ali bin Siti Fatimah. Akhirnya pun selama teluare nikah paringin beres dening Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Husain. Sakit panas Sayyidina Husain. Kebetir Sayyidina Ali tuh hari mondus terusan panas. Takok setep. Takok mate. Ya Allah, mun anak kula sanya mah Husain niki paring sehat, maka kula apa asa teluare. Subhanallah Sayyidina Husain paring sehat, akhir apa asa Sayyidina Ali bin Siti Fatimah. Sayyidina Husain semua rajin punan. Maka apa asa? Hari pertama Abu Ka. Bagdenok tok labeng ning labeng telem Sayyidina Ali. Tok. Man fil bab. Siapa ning labeng tok labeng? Anal miskin, anal yatim. Dan kaula orang miskin, orang setan di panapa wahai Imam Sayyidina Ali. Oh, bagi hari pertama Abu Ka cuma aing segelas sekeluarga. Hari kedua Abu Ka ada para berenok labeng boleh. Man fil bab anal yatim. Siapa yang labeng? Kula yatim Sayyidina Ali. Atau oleh ke Siti Fatimah, atau oleh ke Sayyidina Hasan Husain. Dari rumah bagi. Kula ki andi bapak dan Sayyidina Husain. Mun kasa yatim. Bagi hari kedua Abu Ka biaing. Hari ketiga juga seneka. Abu Ka berenok labeng boleh. Man fil bab anal asir. Kaula tawanan perang ya Ali. Kaula tawanan perang, kaula tawan perang bi orang kafir kaula tak beri ngakan sama sekali pan berempan hari ni. Toleh boleh de Sayyidina Ali toleh de ke Siti Fatimah. Siti Fatimah toleh de ke putrana. Bagi boleh. Para Abu Ka bagi boleh de ke orang yang tawan perang. Sampai Allah Subhanahu wa taala pun memuji apa elakonin Sayyidina Ali bin Siti Fatimah, Hasan bin Husain. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Saungkun engkau tak berharap apa-apa dari beun kapi. Engkau meringakan da beun ria cuma karena berharap yang kipaneka berharap keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Waneka mun bene orang-orang sepelean dari Gusti Allah tak mungkin. Tak mungkin nganeka. Telo are telo malam. In wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah
La nuridu minkum jazaan wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Gusti Allah menceritakan dari Sayyidina Ali bi keluargana Siti Fatimah. Terangake bi Gusti Allah ning Al-Qur'an kata agung nanggung wa. Begitu hebat akhlak keluargana Gusti Kanjeng Nabi. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi, dan mereka memberikan makanan yang disukainya. Bagaimana tidak disukai? Cereng kakanan neka eke baya buka. Mulanya mah buka masih nasi apa be kakak? Karena lapar. Kakanan pun siap untuk disantap, untuk edeer, untuk gebaya buka. Miskinan datang orang miskin. Man fil bab miskin ya Ali ya Fatimah. Miskin tak ngakan sekali. Abu Ka'ah bagi dari yang miskin. Datang boleh lakun wa yatiman man fil bab anal yatim kula yatim. Bagi ke kanak yatim 2 hari 2 malam tak ngakan kecuali nginum aing putih aing segelas. Hari ketiga man fil bab asir dan kaula tawanan perang. Ampun berapa hari tak ada diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Apa tujuannya? Meringakan kada jiria. Terus nyari posian. La innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Engkau meringakan ban kapi debuna Sayyidina Ali ketika abri deer tak berharap apa-apa kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Engkau tak berharap minkum jazaan, tak berharap balasan dari baan wala syukura, ban engkau tak nuntut baan ria mengucapkan terima kasih. Mun sampean ki nuntut. Keberadaan kenyang, keberadaan nyaman meringakan da orang. Beri sekalian tak mator terima kasih, tereng kes tak apa. Oh, mak dai orang dia. Lakun datang boleh, lapar engkau terongakan apa boleh. Ki beri ngakan. Moro lah tak temu. Tak temu jul beli moro lah kare lampat atau tereng kes tekorai. Tak matur terima kasih bah mada matur suwun. Enggak datang boleh bah. Tapi beliau ini ke keadaan apa sah? La nuridu minkum jazaan wala syukura. Engkau tak berharap balasan apa dari ban wala syukura, tak berharap ban berterima kasih ke engkau. Innama nut'imukum liwajhillah. Engkau meringakan karena nyari ridhon Gusti Allah. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, dan sesungguhnya kami takut azab Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari yang di hari tersebut orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Abusan, bermuka masam, bermuka sedih saat nikah. Kecuali orang-orang sebanyak amal bagus, berwajah berseri-seri, tak rendi rasa takut. Orang-orang sebanyak salah nah. Abusan qamtarira, muwa-muwana gelak bermuka masam, penuh kesulitan, penuh kesusahan. Jadi orang sebanyak meringakan ka orang nikah, kok ning akhirat muwana bakal ceria. Saat orang sepenuh kesulitan, penuh rasa ketakutan, orang-orang sering meringakan ning dunia nika, tak beri wajah bi Gusti Allah, yang kita nika tak beri wajah abus qamtarira, abusan qamtarira. Abusan nika mencorang, tako, pucat, mencorang, tidak mau orang tako kasampunan. Acom kapi. Orang yang ahli beri ngakan, mun bertamu beri ngakan, mun tak beri ngakan minimal beri kebai, oh kopi, oh teh, tak usah apa taber, ada erban jenengan, cek benih baru, cereng sama tamu jadi atau dusun, ampun lastari gula. Padahal matamu yang meresopu, pah beja apa sih lastari, jengking ngemu tak jongoco. Tahu sama tabar beri ngakan. Mon sekira atamu iki lebih seneng berengin ada berengi.
Mon kira sampeyan neka tamoy kela lebih bebas tek beringin cek berengi. Kula toman matamoy ning daerah masa depan. Kuwete orang ah. Pol geteh luar biasa. Masa aki paring ngedeur. Tore tore tore. Engki. Lebu orang. Keluar pol. Tore 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 dari sana panjenengan. Tore gempang kula. Kula lastare pon deki serang keluarga. Tore panjenengan pesahe. Engki lebu boleh. Keluar boleh be. Tore kamu mata. Tore boleh. Ngocah tak langkong subung bereng. Ya Allah. Jadi orang akan langsung do baskom ji ya. Dek magicom ji ya. Mun karo do cabecon nah. Ki abeco kacopa. Ada piring ya Pak? Ya ngocak gula. Tare ya Allah mak tak luang gamma mak tak. Ki tak langkong sabung piring aja gula. Saking dari bungan, saking dari geten. Sampai piringnya kelupai. Dukon punya nase. Cabecon beda. Piringnya tak ada. Mungkin ada sendok dia tak apa. Mana ada piring musuh cendong ada tanang dia. Tengah aja mun ngakan dia. Engki orang senekane mulje aku bingung mun bertamu ini. Tuh mereka ngakan. Mereka orang kono bilang ni kule kayak Mbak Abdullah bilang nanti kombong ya Budi. Ya pucuk asa. Orang kono bilang kan nanti kombong kapi. Jadi mun bertamu tak je beje ngalak telur nyempeli ajem tengah malam kan kui untuk tamu ben untuk de jual makin sobung orang di kombong ni jarang. Si untuk tamu maksudnya. Nyediaki pacet untuk tamu. Andi etek kembali kan di etek kan di aja pacet untuk tamu. Ya telur tak melo bi gule cek gule bagian ngecok telur jual bingko bila. Temu bi ami gula. Bi ami maksudnya kayak temu. Tepak ngecok telur ni gula temu. Abo. Lu telur aja nami. Tepak nyono gula Pak. Ning ora aja kombong ngembane ka. Jual beda tau kan nggak jual. Almarhum jendul je bilang tau kan nggak jual. Ya dul, jual lagi dul. Kyo beri na ban. Oh yud, jalan jendul ban. Oleh di mabai ban jam beda sini kan gula. Ingatlah di nemban. Temu sentuh mi biami. Kabit keluar dari kombong nyongop kita ke abo ya apa kau canami. Yo jok ngono maning lho nggih sak kenembang nggih takok kula pone temu radon. Lu aja ya bagian orang kono luar biasa ada tamu Ki Abu Amar Tambak Rejo nih. Pun bertamu ya harus ngakan, Pak. Hebat orang ini sampeyan. Salah mataber ke tamu, jauh sama taber lah. Bila tamu gila tak ngopi ki nom sampeyan tetep genjerna tak luang. Bila tamu tanda kopi tahu sah, napa kopi teh eng pote, ya milih eng pote jak todus tamu ya. Ampun eng pote saus. Nak deer napa kopi ampun apa sah gula apa sah. Tak nyaman apa sebenarnya. Ring cerik sini gini Pak. Para sahabat ini mau beda sampai ketika anak neka lapar menjamu tamu terus diremah anak rezeki. Oh gampang lah tak. Anak neka cokoco. Ibu pia masak. Padahal masak nampun pergi ke tamu. Can tamu ya ceknya kan tak gelem cukup. Lah tahu sahibul bait nih kan. Perenge letek dadi can tamu ngakan ki ya padahal karo pereng edo saya tabu. Saking nderita kok tamu ini kak Roma duh mai keluarga pi. Deki keluarga nengakan apa? Ampun cukup bede. Lah ini kak pereng ini kayak tabu, bi sendok. Letak. Dan si tamu kan lah, oh berarti ngakan kasa. Padahal anak keberadaan lapar. Nggak nikah. Bahkan bade ijazah orang setro ketemu na bareng Nabi Khidir. Nabi Khidir nih kan bersadabu mate bersadabu kiodi.
Ala kulli hal Allah Subhanahu wa taala saya lebih ngauning. Bada ijazah montro ketemu Nabi Khadir dari kurutan kau dah. Tak usah apa jang malam. Tak usah sambian atarakat berning gua tak usah. Terus kata Nabi Khadir, Nabi Hidir jangan nambian ni kala. Nabi Khadir ni seneng Al-Qur'an cerita ning ashabun ning surat Al-Kahfi, Nabi Khadir. Mun beda orang terus ketemu na gempangnya suruh masak penyuaman masakna. Terus roh bagi ka orang. Bagi dak kiri sereng ada ma temor ma berak ma lauk ma dejo. Rekarene sik bagi do ki ngobokin dekakan sampean bi keluarga. Sampai bila? Sampai ketemu. Roh jedo lah. Masak sebini roh masak penyaman. Roh masak daging, masak anu, masak gulai saumpamana. Masak apa? Lebih gini je lah. Seneng kuah ni ke bagi kata tangga ni bagi penyaman. Rekarene ni kedeer sampean bi keluarga. Ya mau balik kakan patadok kadok daging kare lang tolang kare tokatun bagi tetangga ini tak mau ketemu nih biasa mau karo dia. Dan sebini saya masa apa? Terakat apa ya dan sebini? Terus ketemu Nabi Khidir kok can sapa aja, sapa ngocak kok. Kan baru ngol-ngol bini ngocak aja. Sapa ngocak aja kok. Ngacing kok gula, kue di majai kok. Wewe cak katra kaji ban. Lu biasa bele kok. Lu tahu saya ketemu Nabi Khidir majai ke koros kok mereka. Engki mun tak pada ki sini, kada jangan selagi burung lah. Saya ketemu Nabi Khidir lah kata burung. Gitu. Sing karone ketok suruh masak penyaman sampai bila sampai ketemuan cek bambu. Benih sehari dua hari, benih sebulan 2 bulan, benih setahun 2 tahun sampai ketemu. Ya tak tahu bila bang kita sampai ketemu. Moro sediai matan aja bisa bini. Nyok. Hari bebenge, hari beres. Lesak masak TV konje meli bengkok jan bini. Noro tiga sih nabak anda aja ke koros kok. Nah, on lah. Terus purpose ya Allah nih kak. Neka dalilah napa nyamana oleh morab tawanan karena beda asir nih dan kau oleh ingat ketika Sayyidina Ali abri asir abri tawanan perang. Ketimun sampean ketamoyan iki napa nyamana pegete. Sama ada sekali saya bagi ngocak minta sepora niki tak langkong sabung saat tiba di sabung goreng sekali. Reng bini tepak sobung bercomon matua saya soruan nek sobung saporan nasi benye nek cuma mangkeng pote oh ampun ketemuan panjenengan ampun kau lampun cukup sini kecek tamu ini kan tentak nyerekakan Pak kengun saya beri deer nikah seneng tamu kula toman meri menabi abek jauh kula meri deer karo mak seman deren karo lepas andi bungko mau beri tamu beri ngakan beri tamu cek nolak. Ampun lastari kuli ki buru ampun lemare sedia kita aduh ampun tak langkung seboran ki buru mana deer ampun kula kenyang saya lapar siapa sing ada yang lapar setia lah kenyang kapi begitu bolon kenyang tak lem ngakan deh beda matamu dia salah situ ngagiai tore engki betore engki omong boleh mulai soro aja tuli. Tahu saya detek libelian, ngereng rasain ngereng, engki ngereng rasain. Tak seneng tamu bita bide aja. Tak laten, tak salah ya Bu Amar, tak laten. Tore, kopi tak gelem selen. Oh, daya lah mon ngene. Me kalau isyaramaki pak. Tore kau tadi pancet. Kibi tore, engki tore. Kimon sampean aroma masa panas ya selen. Oh soro langsung, ya selen maksudnya mana langsung, ya nom deh ya, cek hu tadi orang. Tore, ya selen memberi kopi selen tahu saya, ya lom tako londot sampean. Beri gedeng, tore, ya kombi, kolen je lah. Tore kakan bi kolen, buat tete jaring panjenengan tak debu kombi, gila taban. Sama tamu kata ilmu kiai, tore deer. Langsung ngekakan, mana langsung deer.
panjenengan tak ada buah kombi, takut saya ngombe, ya kombi lah tahu sampai apa dia je lah kombi nak biasa nah. Polan tak ada buah selen ya nom deh ya. Ya londot colon kaki. Tore nom panas ini kan. Panjenengan tak ada buah selen. Wah boh, cek gawat ada iya mau deh lah. Beri gedek tak kombi, polan tak ada bu, kombi. Nyok cong melaki nase dari goro. Ya pesena rekontaka kebe. Api tak teng deteng boy, ya demam boy. Maabi engki lah mata tompa pancinengan ada buta tompa karo bekta engki tonton dak ligoro kutuhun berarti ini karo kiai pola ada bu nyok pesena nyok kontak kah kebe sebeda tonton lah maabi tonton pancinengan tak ada buat tompa waduh gawat mau bersantri deh aja kalak mantu mau bersantri deh aja kalak mantu soro yenom langsung yenom polan tak ada buah selen beri gedeng langsung ngekakan bi kolen polan tak ada buah kombi serole mele beri kontak beri PC teh tompak polan karo ada bu rokebe kalak mantor yang gereja mah insyaallah sekeluarga tak pelengkapi deh kita tim keng mau jujur mantir mungkin titik ilmu si manfaat ya tadi ini kabab napa bab tawanan nih kan kita tak selingi sini kambian aja tak remare berperang kita kok deh. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin wa ala alihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل خلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره غافلون اللهم صل أفضل صلاة لغاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره غافلون ربنا انفعنا بما علمتنا ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل وأخلاق يا علماء نهضى بالخير ربنا واصلح لنا وأقر بالرضا منك العيون واغض عنا ربنا تأتينا رسل المنون واغفر واستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق والوفاء بكتاب فيه للناس وعلى الأهل الكرام اللهم اهدنا بهداك
صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا، وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها، خصوصا نار مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر ثم إلى رسول هذا المقام الجد عبد زوجته الوالد أحمد بن عبد الله إخوانه، ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم أموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين، أن الله يعلي درجات في الجنة ويميد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة واسم الجنة، ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة.